nokong keblay ya kita perlu perjor keblay ya fi press media kesket ngau mi cekmat bem siahun na yo cibon gi keram kades council komand komlong ada kata kata mi biang cekmat yo yin yo yale gini election yo ke jing cakri cha gi konstitusi ma yo yakni hak sansnam man gi por ko tebian buye ba cakri di to kom tang bon gi jiduna hai ni tai yi to tenen miu yi ndai nya de kaliang nga jing biang hai ni ka por yo yale yakni election MDC news nam arja rafusan lagu em ke jimut ke jipu nang pen ba choi ka ya ka dis council ba kam yo cibon gi jiduna hai TOM ngai scam mo man go kala news nam dan man go rim hai te la ndai i kam de yo ke jing em kam kon kala ngai scam mo man go dis council i kala dor man go la ko kat kam ke jimut ke jithu yang gi paj ba tadi kalian yo nga secisen ni akan dia kenti kamu independent candidate naka khatnyam nang ba min tru kaniga MDC election senam arjara posan yete akan disket bon gijinduna miu ko ye gijinduna namba lakana BPB man cimpor namba ko min koman hakmat do ko duna to ka jingher yang ka bisa tingka yang ka dis council yoi va yoi ka jingjia waro ini udah jasa senam ngai scam ah ngai mem kamu bataya mem kamu paj ba oro da chiu paj ba chiu tip chiu le ka yiga daw wa ka jingdo yang ka dis council na nga machwa emosan ka party NPP handai nga yo ke jingge ko i chambe ketika daw ngamban sia mia cepat ya kon kamu independent candidate ba kwa ke jingkela wala em haitiat itulah na kwa cho ke jingkela hiti ba yo kelador ke dis council yang i knang yo scam ke jaj bru yang i knang nang scam ke nong rim yang i kam ki bru kian pa apok ke ni rilom jantia ke jaki ya ketel ba ke jingele nur ong jam handrai nga ke jingkarmen yang upo yang secin nga em ke jingkarmen ko scam ko po biang ba ngai scam mo lang ba yang kikam ki wa kre ko chakri sansnam ni yeong rusnam gatu chakri hapok kan ni konstitusi ko em hang mchwa ko to ga khat niao jwai not yogi paj ba ya ki dak kitchen ya ki wa nga chakri hapok konstitusi ngai scam lang ba kikam ki wa nga chakri ki paj ba do bicar ki do penjob yang secin nga em ke jingkarmen